namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, ntitakhelela hosi ngome Mr. Post. Loyi nga ta hi khe linka of course na Benny Mayengani the president. Then amakumu of course ta hi like BK a yi changa kahle for yena man. Yeah, so before hi nghena ka our topic in relation to this mi nga ma hleketa hi ti 18 July fike hi vona Khwalanga Productions of course va fika va endla ti-votes loko vutsogo vanhu va lava mani ka event ya vona of course la eventually ku nga vuya ku wina Benny Mayengani. As you can see kwala ku vuye ku wina yena. However, as already stated by Master Team maka lesi yi lo gheneni ka momentum ngopfu manje because na Amuzi Resort va fika va endla the same thing. Yeah, as you can see kwalano ka siku ra ti 6 September hi fike hi vona va fika komisa ku Amuzi Resort second anniversary celebration 21st September liya ku na xonge rhanga na yena na Sinampaka laha mi nga vuya mi wisa Sinampaka hi mhaka ku mi zonda xongi timhaka ta kona. Of course event ya ti 21 ta September. So of course of course ku Benny Mayengani or Mr. Post as you can see. So before you pfula no pfula we know that Benny Mayengani is going to win. So until guys if ngaze ifike izivra until mi twa yi ri fe n'wina na xin'wana tlhe xi chinga laha xiku swa fana pic ya Mr. Post ku hava story kwalani xi ra hi kona picture ya Mr. Post ku chingeni of course you can see Mr. Post on the right. So until guys mi vona njhani guys ni la mi nyika your perspective because yes Benny Mayengani is going to win. He's going to win loko u cheka laha ni chekini guys and i vula leswi ni vulaka swona la Martin kwala fika a tag munhu walowo ku vona ti-votes that's why ni ku byela ku ri Benny Mayengani over na huge fan base. Post a nge rambiwi hi mhaka sweswo as you can see kwala. So ni chekini ti-comments majority ya vanhu va lava Benny Mayengani ni chekini guys ni scroll tirini ni scanner through yes Mr. Post va kha voteriwa na yena but Benny Mayengani yena na a nga ku voteriweni swinene ma vona mhaka leyiwa and I mean like in most cases Benny Mayengani is going to win. Yes Mr. Post un'wana a nga hetela a winning it happens very ku munhu a nge tshama kha wina always but most of the times Benny Mayengani swo boha va kha kumeka kha wina so mi vona swi ri fair na leswi or singo dingo veta dyamba ti humese ku no mi nga ni nghenisi ka ti-votes loko mi nga ni lavi mo vula ku lava ku mi ni lavi hikuva in most cases ku na high possibility yo Benny Mayengani a wina hikuva we know Benny Mayengani wa rhandziwa swinene i na huge fan base ya lwa swinene mayikona mhaka leyiwa areds ni nyikeni yo perspective guys ni nyikeni maybe siku rin'wana hi nga endla vlog hi swo loko se ni vone mi tsale swilo swo hi swi twisiseka la ka ti-comments ni swi twa ku ya swi na mongo mayikona mhaka leyi and then of course hi tlhela ka BK mi nga ma hleketa previous la ka chingela gagashi kun'wana hi nga tlhe hi vona tsala post leyi laha xi balancele laha la tsala xi ku ni ta ku yini kha ni nga dyi mugayo wansati of course xi vula ku gagashi of course i xewela mugayo nsati of course ku va beef vhele ma yi vona mhaka leyi and ku hi last post yena ka beef leyi a fika kombisa ku na ha pfuka ni ya phema paloni leyi ni nga ti xavela hayi yo xaveriwa hi nsati as you can see. However mhaka leyi a yi changi kahle because no hlamala mina hi post leyi nga fika a yi tsala kwala fika apologize kwalano BK after those events la nga fika tsala ku apology to Dr. and Municipal Dr. vula Dr. Stone ta mi hlamusela ku ku ni le ke yini la i fika komisa ku ni kombela ku khomeriwa ka Dr. Stone of course and Municipal gagashi ku va ni va hlaserile a ni ku no huwa ivi ni nga huwi kahle ni kombela ku khomeriwa ka Municipal ku va ni va dya mugayo wansati xindzisa manyakatsi apology leyi ya solo yo munhu a tlha a tsaya swilo leswi a ka swi vula laha ni kombela ku khomeriwa na le ka doctor ku va ni va vule mbara ni kombela ku khomeriwa swi huma mbilwini ni nge he phindi na siku na rin'we as you can see. So ka sayiti ra Dr. Stone ku ndleke eku ku na post leyi a yi tsarile Dr. Stone i ku a ni nga swi hleketeli ku ni nga ndla content hi swona mani ku va yena mhaka leyi so a yi fike yi tsala ku before mi ya ku tleleni ni kombela mi ni byela ku why some artists mi ku one man show ivi poster yi va na ti-artist tin'wana kumbe ku na English ya music na as you can see leswi a yi fike yi tsala so comment ya BK a ni yi vonini a chingini a kha yi chingela ku like i bar and stuff like that a na ha swi rikholi kahle mara a yi hlaserile Dr. Stone ma yi kona mhaka leyi hi comment ya yena so a ni nga swi hleketeli ku no swi nga ze swi ka swo a apologize so apology ya BK
kahle hi nga ku yi te ngopfu after loko a chingele Dr Stall, and then somehow a vheta a swi katsa na Gaga i khala kha chingela Gaga a nga ri u apologize na a swi komba a nga ri na problem ngopfu a va ri ku bifaneni, so swi loko swi influence ngopfu hi timhaka ta Dr Stall. So a yi chayi kahle a ridzi kumbe yo tshembisela loko ku napiwa kumbe yo swi vona ku Dr Stall yi nga n'wi napa kumbe xana loko vhele i targetiwini BK ku i dela ngopfu swo ya ku na high possibility yo maybe yi nga yo n'wi kombisa ku yi lava ku napa even though ni vheta hi ta ka post yo yona once ni hikwala yeah, so yi fike yi vutisa a very crucial topic because a swi wo ti-one man show to tala la ka Gaza, hambi Benny Mayengani one man show ku va ku na tin'wana ta-artists laha ma vona mhaka leyi. So ku ya hi English swi correct na so ku ya hi English swi va swi nga ri correct leswi va kha swi endliwa ka the event, because ku ya hi definition ya one man show very a show performed by one person only. The comedian is performing his one man show at the Edinburgh Festival, as you can see. So she's very clear. Fika va kha ku performa munhu wun'we, that's why mi kuma ku ti-comedy shows ta ku tala including ta ku Trevor Noah ku va ku ri tona ti qualify as a one man show, ku va ka ku performa yena ntsena laha ma yona mhaka leyi. In as much Dr Stall yi nga yi hlaseriwini but is actually correct, so swi loko ku ri kha ku ri that event liya tanihi swi yi kombisa kwalano yi ri mina ni vona swi antswa ku Dr Stall Music Festival hi sukela ku Dr Stall one man show supported by 14 artists, it does not make sense at all. Yeah, is correct kona yi nga yi hlaseri Dr Stall a ni kha ni hlaya ti-comments ni swi voneni, but it's actually correct. Dr Stall it's correct loko ku ri i one man show swi loko a ku fike ku hi tolo i Benny Mayengani sure a ku fike ku performa yena Benny Mayengani a performance ta yena leta hinkwato a ri one ka event ya yo karhi yaleyo ya one man show kuma yena mhaka leyi. So hi swona hi swona, so a ni tivi swi fike swi hetela swi fika njhani va ku i one man show mara ku tlhela ku na tin'wana ti-artists a ni tivi swi endlise ku yini mina I don't know swi nga swi fikise ku yini kwalano a ridzi mara van'wani vona ku va ha swi endla such as vanhu vo fana vo vanhu vo fana vo Black Coffee, I think for them it's still possible. Sweswi hi vula one man show ya street guys ku va ku tele swinene a hi leswi mi kuma ku ku endliwa ka tavern njhe hayi la leyi madi event leswi swi possible for yena because as a DJ is popular, they can still pull it na sweswi wa swi endla, but they have to agree with it's almost impossible ka minkarhi ya sweswiwa because vanhu va nge fiki va humesa 150 va vona performance ya 1 hour or 2 hours ma yona mhaka leyi. So mara Dr Stall is correct, yi nga va yi hlaseriwile mara is correct loko hi hlawu in an English word there swona ku is correct. One man show a fikuriwa ku ri artist yin'we kha yi performa laha mara I have to say ku a swi nga ri necessary ku na yona yi raise mhaka leyi la ntiyiso ku ze yi ri ku hlaseriweni a swi nga ri necessary at all, mara is correct but a swi nga ri necessary ku yi va yi swi raise because swi endlela ku maybe yi nga yi kha yi lwisana ti-events ta vanhu hi ku sweswi a swi vona ka ha kha ku humela event of course ya Mthimbane, so to some extent swi ze swi endlina ku maybe yi nga va yona yi influence hi mhaka that event ya yena, so yeah hi leswo. I'm just trying to live in my cage. Benson na yi kona I say teka va ka Benson. Xikhiya xi nga vi na ku kurufela a ku vi na ku tlhava ku na swa kurufela a xi jiki yi loko exitereni wo twa n'we i tiva ku swa ku xitereni swa loka na hi swi tivi swa ku movha ya loka xitereni swa ku loko i heta ku va ku movha loko i heta ku inana loko heta ku paka i jikisa yi loka xitereni ho twa hi vanhu va ku na movha ya ku loka xitereni hina loko se ku swa ku xitereni xa lokiwa ku lokiwa yini mi nga ta famba mi glorisa sweswi mi byela ku va ku mo hanya ka malembe endzhaku kwala ka va 1990 ho to ku ri xilo loko i fika lani ho to hambi ni a swi bohisi xi humesa hambi xo va xi ri hansi ka ntangu xikwembu loko xi lava ta ku xi ku tlhavela xi ku tekela ya byela fambi